dođe neki drugi. Dođe da se batinje ne funkcioniraju i batinje da predaju A onda ovi su organizirani. Ova jedna četa ide napad na Dobrovac, jedna ide na Smrtiće, a jedna ide na Kukunjevac. Ovo se napada sve. Mi idemo na Lipu. Ovo se napada da ovi ne mogu odavde kući s nama, nemaju vremena. Dama zabavljaju. Zato se na njih vrši atak, da oni ne mogu niti nam doći za leđa, da ne mogu probiti, da se ne mogu preorganizirati, niti da imaju vremena okretati da pojemo po nama. Mi idemo. Slabo, duže ovom, onda je se još. Ovi će morati dejstvati. A ovoga konja ću stvari da ćemo njih dobiti. A šta je Zuhar? Ma što sam mu našao u Blasku, evo za ovaj prvi svaki put. Doći sad i Od gore. Da. Snimi rovu. Ti čuo kad je ogen? Kada rano. On je crnegi blizu. Tu je kopao rović. I ovako na piši kaže, hrvatski borci se odmaraju. Kad počinjete? Mi smo u slučaju eventualno povlačenja naših... Ti će biti ovdje. Tu je... Ne stavi tamo. Kada Bozo tu će dođe, u parku i po... Evo samo ko skide. Opa, još jedna je pala. Gotovo. Ostalo vrate čitalo. Pa i one što... Jedan, dva, pa 5 tenkova dobili. Pa jedno ih sve 5. Da. Sada vidim. Ajoj, pa kud nisam znao. Pa dobro. Kako se... Evo li to gledam. Opa, evo još jedno. Jedemo sve od tenka gleda kako se fino vidi. Lijevo sam. Tri za. Tri su prešli prugu. A 3 su prešli prugu. Ne prugu. Do pruge trebaju doći. Da. Će otići zade pa će ih hoditi po. Ne. Toliko bleske. Sad treba tenkove pravo uvijeti. Pravo, da. A ovo da ih pratiš, ima jedan broming na stoš, ova samohodska. I ti sad? A treći je tu malo desno do ove puste.
Pa koji je ti sve? Dodi, ti možeš slogiti, ali doma mora da spavam. Sad će se oni izgubili, sad će sve. Gle. O jebu, i on gle koji pušta. Aj, pokođi u kura. Šta gađa tam koji si ne možda tu je možda da štenkovi tamo. Kaj putuje? To maljuška, a? Da. Gdje ju vodi? Stvarno? Nije ja staklanam tu u polja. Ali izgleda nešto ima, vidiš da je ono sve ne je, gle.